Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungawenzeka lapho ucindezele ibhathini subscribe nje, subscribe akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba ukulethele lona namhlanje. Ukhumalo-ke lesekuduma ukuthi-ke usexoshiwe-ke laphana-ke kwi-MK-ke ube-ke eseziphendulela yena-ke ngawo-ke lokuduma ukuthi-ke usexoshiwe, asiphendulela yena-ke sewaveza-ke impela-ke okuningi-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke waziwa ngami, into engizoyenza nje ngizokudlalela-ke ividiyo-ke yakhe uKhumalo ezisholo yena. Uzicela kuwe laphana simazwile-ke le video-ke ungene ema-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele ibhasi nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. No, thanks babugogo. No. Uthiwa ngi-expeliwe, angazi ukuthi yini u-expel. Mhlawumbe nalokho uzofuna ukuthi umuntu angichazele ukuthi u-expel usho ukuthini. Mina ngiseyimember yomkhonto and I'm still a leader yomkhonto. I don't know ukuthi lokhu kukhona okukhulunywayo uqhamukaphi nokuthi kungani. So amampunge ke maningi. So where to from here for you? So you remain a member. The reports that you've been expelled, nothing official has been communicated to you. I'm still a member and I'm still a leader until siba ne meeting noNcamalala sikhulume ngalento esiyibona igijima, akukho ngikusho.